Merry Christmas. Huyo ni Pastor Joseph Chege kuma kanitha wa Jesus Away Ministry, together with my wife Pastor Mary na family yakwa na ministry ya Jesus Away. We wish you a Merry Christmas and prosperous 2020. Na gwiro dumwe uhotani dumanaga na uria urona kana uria uraigua. Uhotani uthia na uria witikitie. Ingera witikie we muhotani thiini wa ritwa Jesu Kristo na gutire undu ungikuhota. Kirikano kiugaga I can do all things through Christ who strengthens me. Ngai akurathima na akondo maundu mega. Ndakwendera Christmas njega na mwaka mweru wina umithio. Ngai akurathima.